أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara. Sini makahinang paite samian kahapan bisan koe hatinen haji dorok tapung atawa painte samian ine pelai koe ganta diki piamban marikin atawa atom atawa ine pelu na masih pinakite Allah Subhanahu wa taala bang kani anin kahapan supaya katumbasan duk tumbasat surga duk bang isab kani anin painte samian laat supaya isab katumbasan duk kinang laat duk painte samian laat bang mabaya Allah Subhanahu wa taala hatinen ampun ne keugene hatinen bilangne in yerme dusen oleh atau kasaan oleh deretso ne ke pasek ne surga pege gei mabaya Allah Subhanahu wa taala malaingkan subai keudehu tasiksa atau kabairan nu yeme hatinen hinang nu bakas malaatin supaya reu ke tasiksa na sibai reu ke palabi Allah Subhanahu wa taala banungin na manjari naan si inin mabaya ahjaku mapi dadali atau hatinen ine tu kan tak koe me dambu amban importanti subai hinati wete bang ine te din kahalante matu si dunia ini aman sabanien ko ene bakas tasabut te ajini lay yeru ye hpn hangkan ne kite inurungan hatinen mission Allah Subhanahu wa taala kau pa in kite lay takalupate pa in Allah Subhanahu wa taala apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un panganalbin ke pa in Allah Subhanahu wa taala in kami papanjari kami ka am gak ni abu nabi atau gak ni panganggunahan kami ka atau gak ni mission bi wa annakum ilaina la turja'un panganalin pa in Allah Subhanahu wa taala dumain ke tuju kami pemuliaan bin nah alhasil tuusi itu hangkan subai pandogahan te kahalanin hangkan subai pahadjete in situationin dumain hatinen haman te dumain basta te pegge in kite in temporary amban sabani en hekkai tu me hinang bakas tasabu tu te dehelu bang ine hatinen pasal istiqamah bang ine painte samian pasal subai meke pateg teb in hatinen hinang te mahapin duk meke jumatu in hinang te mahapin bisan kani anen kulang-kulang duk meke hatinen in kite lei bente tuju Allah Subhanahu wa taala aman sabanien hekka tu ume pakarajaan dan buan yang ban me ien subai kite hatinen tatap si sabar hatinen tatap kita si sabar dumain basta-basta in sabarin fa inna Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab fa inna Allah Subhanahu wa taala bennal in hatinen tinagame si yeme a magsasabar yeme hatinen a magsasandal na in iyelay painte samian tinumbasan atau in siyelay tinumbasan ni Allah Subhanahu wa taala sabab pagsabar de si panunay de akan Allah Subhanahu wa taala tu pagsabar de hatinin si patalar yang panglangan Allah Subhanahu wa taala ye panumbas Allah Subhanahu wa taala sihin ga niya pagbista ga niya paghisab hangkan naan si inin pege we bang ine te ditu da kite hatinen bang upah mani patek kasi kite hatinen me musibah atau ni patek kehatinen si kita me kalaatan atau ine pelai ganta maka hatinen lengkong kokte atau maka halubilu kita atau ine pepainte ganta hatinen maka agen ne kita gei tumuli hawa suseten agen ne kita hatinen tegang buhe mataten si panangisan agen ne hatinen magkarusungan ne kita magkakagkagan sababan hatinen kasusihante pege niya samian umatag si kita laat na subay ien hatinen in kitelay kimmatante pamahapien ang Allah Subhanahu wa ta'ala pa in Allah Subhanahu wa ta'ala ubashiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun na hangkan na si inin hangkan subay hatinen in kitelay pahadjete manamal bang inet ed ganta pinatek kay Allah Subhanahu wa ta'ala si kite labi-labinen atawa bang ine pelai ganta ko me laat pamahamten atau me laat pamandangten buka hati tahati tewe ien makahadje tumbasten hekka hipitutu ume hinang ganta pangandaakan ni Allah Subhanahu wa ta'ala kite bugay tagi este sumagua pinalabe ni hadja Allah Subhanahu wa ta'ala amban ine
pinalabe ni hadjawe yang ban me panulay sulay pinalabe Allah Subhanahu wa taala ban me testing supaya hatinen tay do te me tumbas lay supaya hatinen tay do te me yeme ine pelai ganta tinagame Allah Subhanahu wa taala sikite ada kala pinasaki ke Allah Subhanahu wa taala ban kasababan kasakinulay buke magsabar niya ban sababan sa pagsabar nulay magsandal keu helat-helat nu tumbas nun tuju Allah Subhanahu wa taala bisan pe ine peddi tananamnu atau bisan pe ine hatinen kasigpitan talisanu in Allah Subhanahu wa taala inulungan kewe nila imi hatinen tumbas gay takure nu hatinen inamalan tumbas le atau gay takure nu hinang si ibadat nu atau hininang si ine pe ganta pangandakan Allah Subhanahu wa taala tuju kau sumagu amban sababan pagsabarnu taabut nu darajat painte samian ga tahina-hina we nu ga ta hatinen ga ta mehet-mehet ga painte samian ta hilat-hilat nu ien hati bang upama in ka ulay magsabar gyo sabab karena Allah Subhanahu wa taala na in ka ulay inilay tay do nun makaeddo kyo kahapan hadje katauhan bitaabot sila kiamat sababan hatinin pagsabar me yene me siyele ganta inilay bakas pinatek ko Allah Subhanahu wa taala maka binasa siya atau maka binsana siya bu siya magsabar si dunya tek kasi lew kiamat tumbas hatinin gayta pula-pula tumbas hatinin ga niya agen pagbista sabab painte samian pagsabar di hadja te taabot sila kiamat yeme aga bakas pinatikkahan saki Allah Subhanahu wa taala atau yeme aga bakas pinatikkahan kasigpitan ni Allah Subhanahu wa taala kinaagen den bang pain hatinen tu si dunya bakas seme takihet-kehet bakas seme bininsana bakas seme jinangat-jangat bakas seme ginunting-gunting ien painte samian hawa takite we peghawa kahapan yeme hatinen magsasabarin kanian den si dunya pe pagtaabot sila akhirat takite we de me bakas mabininsana tu si dunyahin takite we de me bakas masigpit tu si dunyahin pagpayam de sila akhirat siye me agen hatinen salangkyo darajat ni siye me hatinen agen ni hatinen yan in surga den gay taabot we me kasinduhan manusia kanian den magamalibadat sa ingge pe basag de magamalibadat kanian den hatinen magtahajjud magpuase sumagua me sigpit manamal me apir ni saki atau me hek kami lahat para sahande busaba bamban pagsabar de lay hatinen in siye tadauhat we de yene pangandakan yene hatinen tumbas Allah Subhanahu wa taala sa hati-hati aban sabaniin tu si inin kau kite pege me niya me la sil hati upamanen naan si inin urungan te jaka upama ko me pinain upama niya me mate la sil hati me bangsate atau me painte samian usbawaristi atau sine pela painte samian me mahajjana atau me manusia bangsa katikahan hatinin minia me mate yang bansia ini hinang den niya ni magmatea niya ni hatinin magpesa me lale niya ni megeta kasabut nubang ini hinang den niya ni menganggarit dini atau me gene takatauhan nubang ini buin iele painte samian dape ke meke maghinang yesaien dape ke meke hatinin nganggeret me semmek atau magduk kaya hatinin gene ta pula-pula bune hatinin magpesa me lale atau bolang kait ni panyapin bisan hadja puri-puri tangis ni magmatean janan ien paniksaan Allah Subhanahu wa taala usbani mamatele na bang upama isaien kanya annen ga iye hatinen in ielei misatu ju Allah Subhanahu wa taala bang ine mapatutin upama menia kamatian saien makajari kita nangis atau makajari kita hatinen duka sumagua ge kita makajari magmatian ge kita makajari nggarit dite ge kita kwajari magbau bulang kaitne panyap atau me ine pelai ganta ge me patut atau ine pe kue me hatinen nisa kita bisa patut ine ruhajja subai binisaten inna lillahi ma'ata walahu ma'akhad bennal si Allah Subhanahu wa taala hatinen pangurung yene si Allah Subhanahu wa taala ru pangurungin hatinen balik tu si walillahi wa inna lahu ma'akhad duk si rusab hatinen yene me do nen hatinen kemon kita itu ahangkan hep subay upama bang menia mate subay kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bang saien bisatin lagi ted me upamanen hatinen me usbawariste atau me sinne lu hatinen kau matagan yang ban me akin alasahan te ine bisa Allah Subhanahu wa taala dipainne wa basyiris sabirin pasinna-sinnahon painne o Muhammad yemi magsasabarle yemi magsasandale yemi abang hatine katekkahan sigpit atau bang katekkahan musibah painal
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisarin benar-benar in kami si Allah subhanahu wa ta'ala, atau in kami Allah subhanahu wa ta'ala magdapo si kami, wa inna ilaihi raji'un, benar-benar in kami tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa pemulihan kami. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Na tuo pesidunya bang hatinin in ka ulay bisake o misake o sayen bisan hatinin niya me tek kasigpit si Meus Bawarisno, bisan me niya umapat mumatag si Meus Bawarisno, atawa kamatian bu ne kyo makabisa sabab hatinin pagsabarno duk pag pamarat sayano tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna yene meingen pa Allah subhanahu wa ta'ala tu pesesidunya niya ni hatinin salawat atawa ine pega ganta laib bangga dua aban Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmat duk hatinin as amban Allah subhanahu wa ta'ala mismo wa ulaika humul muhtadun duk yene me siya hatinin me a katuani na sayan subay pagdil teruk ine problema atau perkala hatina patek kasi kite lumay sa misa kite gabidda lumay sa hatinin magmatean kite bau bulang kaite me panyapin atau ine pe sarun hunit hatinin me binisale hunit ibang upama ni umatag hangkan si waktu niya adam buah hatinin si waktu Rasulullah alaihi wasallam niya dende bune niya mati hatin anak ni samyan bu ye magmatean bu hatinin magbisa ye gabidda pain Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabar kyo pain Rasul sallallahu alaihi wasallam si abah dende mian magsabar kyo pain o den o bahi dende na ine bisa pain bisanen pain gay pain ta sabar ku pain gay ta sandal ku pain na dubain pain si kau hangkan hadja kyo pain misa sayen pege duman si kau mataganin na pagbuas ni hatinen paluga nin pedi atay bahi dende mian pain si Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabar ni ko Rasulullah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sadmatil ula ye hatinin pagsabarin si waktu no magsasang duk parkala si waktu no magsasang duk pediate si waktu no magsasang hatinin duk yene upama ine musibah patek kasi kao na ga ke katawhan bisi lahat te yeme makay kahatinin pagsasain sabab hatinin me aahin gay makasabar puri hadja dampong bisa atau puri hadja pinain nawang kyo tasuntuk ko bune pag bune hatinin pagdambua elyo binuhan ni kayo sinapang atau binono ni kayo atau pinapatay ni kayo atau bisa hadjahin ga niya lai bang upama palabete ga niya lai mag-inigero kita magmula sumagwa sababan hatinin pagigay may makasabar sinduin atau dampoon lahing budampoon hatinin goma bune pi hatinin magbono amban sabanien kanya si al-qaidah idal takal muslimani bisayfihima pa Rasul sallallahu alaihi wasallam idal takal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balu al maqtul qala li annahu kana harisan ala qatli akhihi atau ala qatli sahibihi bang upama hangkan hepitutu si itu yene tamanan kunit manamal we egay lajaya si kite upama dumain hadjame pasal sibulak si me pasal eleksyon para hadja hatinin niya lai bisa ka tantu kabayaan atau bisa pege pinain niya binebeganin atau makabisa pinain pege si anu subay mangandaagin bune pi subay pinain tapapate si anu subay pinain tabono si anu siele magpong tinai si agama Islam siele hatinin magdaos bawaris atau siele hatinin dambu agama bune bang upama umatag ien janan si kapagbono pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magdugpak muslimin duk besire atau ruk sinapang de ruk pedang de ye hatinin mapatele ruk tapapatele sali-sali rusia hatinin benarka pain dambu sahabat o Rasulullah awe ne pain bang mapatele asal hatinin tarang ne iele hatinin magkasa sumagua ini sa pain hatinin kasaan pinapatele pain ne pege pinapatele jaga rusabe pain ne bang saingge kapangandehelune ye pong tinaini muslim le nahangkan tu si itu si me pakarajaan sa iyo jay kyo makajari hatinin bang kyo ka ule marat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna jay kyo makajari hatinin padoso piyo atau hatinin jay bistanu jay hatinin bis bang payam-payam nu bang ine ganta makahapin duk bang gaihin pege me parkala iyo parkala syaitan bang jay tasabarnu ye ien janan hatinin pakanarkaan kau ye ien hatinin janan bang upama keo jay tasandanu janan hatinin inka ulay magmula yeme hinang nu mahapin yeme hinang nu amanu dehlu ganta abakas tahinang nulay janan ilepas janan ipainte samian ga niya hatinin tekka katekkahanu selew akhirat pain Rasul sallallahu alaihi wasallam si dambua si me sahabat nin dambua ellew painne atadruna manil muflis
Katauhan bi pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sini hatinen ye apa inte samyan mabangkrapin pain me sahabatin al muflisu pina ya Rasulullah man la dinara wala dirham lahu atau samyan sa ini. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam al muflisu man jaa yaumal qiyamah bi hasanatihi bi salatihi wa zakatihi wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha wa qatala hadha wa daraba hadha sai upaman pain Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabatin katauhan di bang sini pain Rasul sallallahu alaihi wasallam hatin mabangkrapin. Katauhan pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sini mabangkrapin. Pain sahabat nen o Rasulullah mabangkrapin pain ne bang si kami yene hatinen gak niya paubusan ne kategangan ne sin hatinen sabab si usahane lu ne ke pain ne hatinen gana bisa ndambuat dirham atau gana bisa ndambuat dinar si iye pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ye pain ne mabangkrapin bang pain ne tek kasil leu kiamat duk me amal ibadat ne hinang ne hap tek kasil leu kiamat duk me sambayang ne tek kasil leu kiamat duk me paite samian duk me sadaqan duk me zakat ne aduk me haji ne bukannya annen si dunya bakas tabol no we ne mian bakas talubak we ne mian bakas kalimutan we ne mian bakas hatinen katangkewan we ne mian tapapate we ne mian kataanya we ne mian tapi soko mian bang upama tek kasil leu kiamat gai ni ala itebis iye pege we ye me hinang bakas tahinang we ne hinang paite samian ganta hinang laat upama bakas maka bono atau makalubak pong tinaine na tek kasil leu kiamat sube yen in iele aale sube binalesan na pamalesin jedu si makaine bang upama binales pinaglubak gai sumagua ineddo amban kahapanie bakas hatinen makalubak lay makasuntuk lay pinapi hatinen si si bakas tasunduk lay ubus pinagsambi kalatan den bang upama ne hatinen tekkan sa bakas hatinen kalau kalimutanen sayen dusab tekkan sa bakas tabononen sayen dusab tekkan sa bakas katangkewanen sayen dusab kemon kahapan ne kabakas tasambayang ne pahala sambayang ne pahala zakat ne pahala hatinen ini pepuasene bang upama kaniaan nen si dunya samian istayel nen samian pangahinang nen na tek kasil leu kiamat bangkrap ye pege ga ta sabar we ne ga ta sandal we ne hangkan subay kita hatinen papateng paanip situ si pakarjaan itu kau kita tek kasil leu kiamat bangkrap kita atau kau kita tek kasil leu kiamat ga nia hatinen katek hanti amal ibadat te nah ien hatinen hangkan hep itu subay tu si itu pawasagte sabarten si kemun ine pawasagte hatinen sabarten si ine ne pakarjaan agama pangandakan Allah Subhanahu wa taala duk demikianin bang upama niya pamegesan Allah Subhanahu wa taala sabda sablanggalante dahaman hamante dabasta-bastate sumagua in kita lay subay hatinen kita patala aban me panglangan Allah Subhanahu wa taala dambo waktu payaman bisa tumbas magsabatin paman bisa tumbas magsabarin dambo waktu niya hatinen dende pay Ibnu Abbas isawe ne miyaan danganakan Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas painne bayak keu painne takite bayak keu painne akahan ku painne bayak keu painne maka kite asurga painne tu si dunya pain ye tinileu ne miaan tileu nyobas we nia painne painne tu painne dia tak painne dunya ku itu painne lumengan asurga ne painne ge ku kahagat pain Abdullah bin Abbas awe painne niya painne tu painne letak dunia ini tu pe si dunya andang ni surga andang ni pain te samian in iele bakas ni hatine niya garanti tuju Allah amban Allah subhanahu wa ta'ala tuju iya we iya surga pain Abdullah bin Abbas takiteno painne oren de painne o mai temyaan painne ye painne malai maningko miyaan pain miaan tin lewab Ibnu Abbas miaan pain ni awe pain ni ile pain ni dem surga surga ni pain ni sigurau ni pain ni pagmate pain ni diretso pain ni parem surga Allahu akbar pain ni we salah sayun ko pain ni si aku bang we kyo kapagpain surga ni dendeyen ku istel ni pain ni may temi istel adu pangdupang istel pain te samian sama ini ni ko upama mau matagsiyehin pain Abdullah bin Abbas kainiaan pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawa kaelum pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den de iyo pain tagna kanianen magdupang-dupang asal sampai ku itu pain sayen sampai ku pain te samian ku itu den de en magdupang-dupang atawa den de pain te samian sayen kahalan nah pain Abdullah bin Abbas
dendeyu painne si waktune hatinen kole ye hatinen kue in iele hina buha pakalnen tekka si Rasul sallallahu alaihi wasallam. O Rasulullah, aku painne magbaboy-baboy ku maglepas-lepas akal ku magdupang-dupang ku. Sarta bangku painne maghatinen maglepas ni akal kun nan tangan ne kuriku hatinen ngaluasan ni ku painne semek ku buhatinen hekka buin aku le dumande panayuku atau gana makakiti aku atau painne gana hatinen ga ne painne niya tahinang-hinang ku sabab sayen mau matagsi akuin. Nah ya o Rasulullah painne ngan dua akyo setuju Allah subhanahu wa ta'ala bang painne sabku painne pakole ne painne Rasul sallallahu alaihi wasallam si iye ine painne mabaya kau painne ngan dua aku tuju Allah subhanahu wa ta'ala supaya hatinen kau pinakole amban hatinen sakinu yu pain Abdullah ibn Abbas pain Rasul sallallahu alaihi wasallam si rendemian painne awe painne sa pain Rasul sallallahu alaihi wasallam niya painne iktiraha ko atau suggestion ku si kau bangku painne ngan dua painne pakole kau Allah subhanahu wa ta'ala sumagua gay pain hatinen maggay ku pain hatinen maggaranto we kau surga kau sumagua bangku painne gay kau painne duaahan ku sarta magsabar kau si kasakinu bisan kau maglepas-lepas akal inka ule bangku upama mate su kau dalam kasakinu duk magsabar kau tanda hatinen KGS nu si panulay sule atau bala pinatek ka Allah subhanahu wa ta'ala si kau sabab kasakinu yu pagtaabot kau pain Rasul sallallahu alaihi wasallam mate diretso ke surga pain dendemnyaan ku itu painne magsabar ni ku painne duk ku itu painne hatinen in aku lay pagtamam ko na tuju Allah subhanahu wa ta'ala deman ko na tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan ni sayin kahalan kun pagsabar ko ni in aku lay hatinen magmalilla ni bang upama hatinen ku pania Allah subhanahu wa ta'ala amni surga nasubay sayin kahalanten bang upama niya patek kasi kite da kite muktuy dayday bisa da kite muktuy dayday hatinen ngeddo me sinapang ti atau ngeddo kite hatinen me besite bang niya mutabono me usbati ta magsabar kite pegi sabar tere puri hadjay hatinen la si pagsabar te sababien landang ni kau sinalawat salawatan ni Allah ta'ala pagtaabot kau mati muktuy kau pasik ni surga nasa abang puri hadja bisa atau hat-hat hadja me paite samian bisa me datek tangbu ni kau mono muktuy bu ni kau malepak muktuy nuntuk muktuy bisa ni kau gabidda mo ni kau magdangin ni kau usbawaris no mono me dang kipak mian pigi bakas tasamian naka ulega ni kau la ibu pain inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab bennal tinagami Allah subhanahu wa ta'ala yeme hatine amban tumbas si mea magsasabar ga paine niya pagbista ga niya paghisap na subay naan si inin patingante subay naan pandangante supaya in kitelay dialem kahapan pilmi dukbisan dialem hatinen kay lumte pilmi kita dalam salawat sabab in kitelay dine emanwe te magsabar kita hatinen si kinabaya ami Allah subhanahu si panuli sule Allah subhanahu wa ta'ala si kite pagtaabot kita mate diretso kita dalam surga duktu si itu hek kamanama angkan ni bakas dinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ini nin manusiain magkalugian malaingkan sinerugi magkalugianin yene mi'a hatinin marat saya kuene si parman Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr malaingkan pa inna Allah subhanahu wa ta'ala yeruge malamud magkalugianin yene mi hatinin magparat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala duka maghinang makaha maghinang makasulut watawasaw bil haqqi dukyene me siye manusia atau me atau me tumpukan kania hatinen magwasiat winasiat siye si kasabenalan magwasiat winasiat siye si me Quran magwasiat winasiat siye si hadis magwasiat winasiat siye si ini gantalay pangandakon Allah subhanahu wa ta'ala watawasaw bis sabar duk hatinen magwasiat winasiat siye si pagsabar atau mag-advise siye si ganta makahapag si pagsabar murah-murahan makaeddo kita bihatinen lesson atau makaeddo kita bihatinen pangadji billah ibang pay pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala si kita bisarta taufikan ni kita si makahapin du kidayatan ni kita si matumawain dukin kita lehatinen pahinhinang ni kita amban may magsabar tumbasan ni kita tumbas gana pagbista. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.